Tipe orang pada saat malam pertama cek Martang yang mahita adorang setapuk kau laut tabornginon. Tuhan pasu-pasu ma ulau nami bornginon. Asamar parbue nasinuan nami. Amin. Jok bang. Jok. Kaki jotokin. Tarik nafas jauh. Jok dope. Mata malapi bang. Maili ba. Hah? Golap. Bam may botay doon ng mga luliya sarna. Tading mahapi-haposon. Nahujaga sa lilingon kuleano kumapi tua ba. Pagidua ko. Nengek-nengek ba. Majuluri hutan belantaray. Terkam ma adek bang. Terkam. Parsulapa ma bang. Ngapas rabi adek. Aguh. Lo jahi kurasa naman rotor sadaryon. Mulopeng kon na buka mada. Mulong saya tutuan na musik. Asa mo jauh. Bung, mau kemana Bung? Mau ngetrek ke hutan. Bahagia itu tidak mesti ke mall. Sesekali nikmati alam coy. Jadi cewek itu harus kuat mental. Jangan kuat mental. Ayolah, kui. Molo mengalui na baga doho botar tibo langsing jago karezona go hepeng nak mundurau ale molo mengalui na jabir doho mo roa balangon malo mengalupa asal ser lo senari jadi dia do kinamok unik lo nih ibu lagi go unik ko muka sangat tapi biar lucu masa ada repengmu bebungho. Jadi, isi kuko toho do. Ah. Jadi arah hebeng mindoho. Salah menurutku. Iya, lima do meter kumpul. Catat namanya. Sapli ma dope. Aduh, tak bisa sapli mana ya? Jadi, demarta. Apa sih? Apa sih bang? Inang.